Ban hikai kumnu ban penek pensa bat ban yada ya kami mariang ya kijing itana jongka bat ban record ya ki kiwa ni jaklia jakhat ke Shillong College ha ka khat phra tarik ujiliu kalapin ipat ba da ka plim mei mariang ban ketik ya kijing mutjing berkat kisamla pule da kijing pin ipat ba ya kini ka plim kalong artat shibenta na kijing rakhe ya kesngi penek mariang da kinong hikai bat kisamla pule kani ka college Shen ke Shillong College kan raki ya ke lingko Andrew Postnem Diamond Jubilee ha ke jing shakri jongka ban penpriang ya ke jing nang jing tip ha ki kenjang bakham shaneng. Ha ke ni kesngi uba Paul Lingdo Menteri ke Social Welfare ke Meghalaya ke Principal jong ke College Professor E Kharkongor kinong hikai kisamla pule bat kiriu khmat bala khot ngobha kilawan ban pet ya ke ni ke plim. In fact, they have even mentioned that these two rivers, Umshakti and Mapra, shall not be under our administration, but shall be in the hands of the state only. So the two rivers were left to their own, or in a sense left under the protectorate of the state only. And I guess at that time, Shillong was behind the wall. Big round of applause, everyone. Ngila perkhat adu mention senam bang ngila ai bentai ni kong ka academic subcommittee bangin happen organize program the barobor ngila ji bagi program ki Shillong barobor ki biare bikin hikai kani minta kasin ya perkhat yang menakan di asap academic committee yang bagi perkhat yang perlu bangin ngin shim nak takalat ban galong student centric kan bak biya deiru bak ki jinja ki jinglong jangka memang yang mentah untuk por bangilai i dia baru bang lai iru bang sidon mah kini ke seminar biadai bag mai mariang meram o nemo bat ni ba ni shuwan ra ek presentation ni syukran ni syubatai bat ni perkhat yang pun mandalian ada ka film para bagi i shisha ya ta kena kalak ban ketik ya ka jengut perkhat kalak ban kata ki kena ro bab ni dang ki kena ro ya ki bapit baro berkenan kata jing ka jing pin kendu men simu kan wan ka jing su kendu bai i shisha ini kiwa ini bengina penjual tendai nak kata kan dia sedang buat ni untuk ni le ada kan ni short film competition ini ko apa ni sedang ini short film competition yang ni kat college bara tinggi perkhan ko syam yang ni lamut ban ong ke Shillong river mo gi kiwa ke badan bo Shillong ta yang ni kat ni college ke badi tang hang ni ha po Shillong ringi perkhan yang yung ngiling hindi tang Shillong ring ngiling kari bar state jungi bar mai ke Meghalaya kumta ni ai no Meghalaya's rivers in distress ni ai no kato ban hangta habang la ai kata ni iyo pare kata ya ka ni kam response na kiwe ni ada nong stone PE kato best award best short film award kato binyo for open category kadina nong stone kato din nong stone bat kumta ni la pasyang kira wan buan haki registration bagi kena ki ba register ro andre let's say they bagi don exams but ni happen delay gani ka program ni happen postpone na mal bagi don exams bun naki kilam la shu ban wan ban compete re ki entries ki long kumba khat pratli ki entries andre ki ba poi ha kathong pare hat dok ko jong kathong gido kandai tli ki films de kini ngi sedang kumne bat kinaya kontak ni jadi na ai pada jemput haki lu kai kundu bani ya kan mula magani o kalau terkejut sedang but ni don pun haki program sebiade bagi member yang men sem senam ingin dap ko program kepada sebagai e-waste ka but ni don kan ke EBS department ru kilong very active when it comes to hakan ketika beda ibat kami mariang bat ni hukum nak ni sub academic committee wala kani ka sub academic committee kalong tang ka committee jong ka Diamond Jubilee Henry
minadon hi jing mut minang le shu ma ki bon ha ki sub teams ak por bi perkhat yani la mi bon ha ki sub teams bat ni perkhat ba le nang ni nang continue shu namar ba idang bon ki sub teams ban ni nang perkhat shu ko be dei ru bat ka